Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henden kasngi ka arpulai terek mutau benar risau arajakat pra. Kedekot jangka kon henyo trap National Awakening Movement Youth Wing. Hapok kejelam jong Presiden Ubak Thomas Pasa. Kilalet ye kendo yo Menteri Sarkar bakmi ye ketnan Disaster Management Ubak Kerman Shella. Ban panjing pensana u nakai kedau. Ba ompatla ban thongkam haka State Disaster Management Authority hado kini kisngi. Ka State Disaster Management Authority kadai kesnat jong ke sarkar ke bahapo ketnan Disaster Management kebala thong kerpang lengba ke Disaster Management Act 2005. Haka ba dei bandan laki jong kinong trei kumjo ki officer ki ban kmi habawanja kinu jingwan dan shop ki bor kamariang. Kumta nakalyang ka khnam youth wing hadian baklayo jingtem habaro ki benta lengba ka hok bantep ne ka right to information. Haka ni kasngi kelalai ban panjik pensai na une Menteri Sarkar. Nakalyang ka jonging labu ka jingdawa ka ba siapa ka sarkar lamba menteri ba ketika office SDMA ka di bandan no yaki nong trei ki bapaka kanang ba kandan ka manra ka cimento yaki department ka baar ba dia kan plilat plinti samla kerdukam kurdo jam ki jongi ki ba long well qualified hendai ki ba syom klem kam jam ka baar ba dia ka ba benta bang ibu kalong ba naka hakani ka dan ka state executive committee wala pelong hakani ka hamna September aja kharlai hatu kapor kani committee ka buntub yaki yaka yo chief minister nang ta padai ki long hai lang han jong kani ka sarkar ba kidi ban hire no ban pendung no ya we consultant hakani ka poka SDMA bat ha dak advertisement Henry habang ikeli lembaga RTI pada wa kanong ki application ki bala tab ya kani ka post ko solong o so pala balong ba undon uweiru wa tab ya kani ka post Henry ubatri kani kam ubayo ini kam uri nong susnong ba paka ba pura nang thina puat ka jelasam tiga bo solong o taka rukam jong ni ure beketeng surajit bordoloi utrai kum konsultan ha ka jingsiu ka basau san hajar sibanai te iso do jikerman la rigi ing kini ki baro nomor apa ka jela ka jongi ila don sibun isamla ri bala betuit ila dia ha ka ne benta but ha jaka ba an plilanti kini ini la don ka backdoor entry le si ka ba ki bre nakawi pada ka jela ki yo ban menteri yang ni te ka mat ka bakham kong san bang ibu menteri ka long ba kani ka jik pendung kam yu ne consultant ka long ru ka jik men khain ya ki kendon joka policy ka ba joka sarkar ka jongi nomor ba ho ka khandai spa pra hoi kala mi ka notification na pok personal department halor ka state reservation policy ka bala akren shai ba lada ki vacancies ki balan ki long khandai mat sharum yakini ki vacancies in khen be bala bu bahak kerpang namun tak kini ki try jela baik lani kita ki reserve vacancies kapamun uni ubayo ini akam u serujit bordoloi dei banyo ikani dei manu ki badai na pok jela jongi ki ula de ki minority communities ki dei banyo yakni reserve seats de halor kini nagalenga jongi ngila bu ko jindawa ikani sarkar ba kan float no de kawi advertisement habaro kini local newspaper ailat ikhna samla bikin tapping application ke jongi ban ondala apa kata ya ka yongni ubre ubawan na po asam de ban be kam no bat de ban thung no de ki khna samla nang ne po ka jela ka jongi iru gena sutunat baharu kata ba nakalenga jong iru ila pular bo in sim khai ge banta in sa khadi officers jonga SDMA but in penbet ini kunrum kunrap dia